We give you thanks, Lord Jesus, for our brothers and sisters who continue to be in the forefront in this pandemic. We pray that, Lord, they may be spared from its wrath. And we pray for those who have now departed from our eyes because of the very same pandemic. We pray for their families, Lord. Be with them and also protect all of us from every form of evil. And this we pray in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi nanamhla siyalithola lithuba lekukhonda kanye noma singekho ndzawonye. Ngihamba nemfundisi Skudla, umfundisi wala ekhaya, losendela letinkonzo cishe onke malanga. Sitabe sitana naye kuze ukuthi inkonzo yethu inambitheke ibe mnanzi. Lisonto ke legcina leli emasontweni ekuta siqhubeka nenkonzo ekhasini 104. Inkosi ayibenani obe nawe futhi asithandaze uNkulunkulu somandla tinhliziyo zonke tivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa nguwe kude lutho lufihlele wena geza imicabango enhliziyo tethu nekuphefumula kuThuma wakho longcwele kuthi sithanze ngalokuphelele silithumisa lokufanele igama lakho elingcwele ngaJesu Kristu inkosi yethu. Christos
siyatiyenga neliqiniso alikho kithi kepha nasitivuma tono tetfu Jesu wethembekile utasitsethelela tono tetfu endlule asihlambulule kuko konke kungalungi ngawo ke bathandekako asondele embi kwenkosi sivume tono tetfu sitimisela ngalokuqinisekile ugcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngekuthando nabo bonke bantfu nangekuthula. Siyavuma sithi uNkulunkulu Somandla Baba wethu osezulwini siyatithoka siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile kucabanga nekhuluma nekwenda nangakwende befanele sikwende ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke sekwenzile usende sikhone ngama lokusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla uthethelela bonke labaphendwe ngeliqiniso akasihawukele asithethelele tono tethu asikhulule kuto asinise asiqinise kulungeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Nkosi ayibe nani. Ibe nawe futhi. Asithandaze uNkulunkulu wayeLizabeth naMaria yenda tinhlitiyo tethu tijalatule ngenjabulo imilomo yethu igcwaliswe ngemaculo endumiso usele silungele kwemukela Kristu emkhathini wethu lokhona bosanawe namalo ngcwele uNkulunkulu munye ngatimulweni lengapheli. Amen. Sifundo lesivela eTestamenteni elitsala sibhalwe encwadini yesibili yaSamuel sahluko ngesesikhombisa siqala evesini lekuqala. Davide inkosi wathi nase ahleti kahle atindile esikoleni sakhe simakathe asamphumutile nekumphumuta etitheni takhe tonke letakelene naye wase ukhuluma kuNathani umprofeti wathi buka la mina ngihleti kahle esikolweni lesakhiwe ngemsedari kodwa libhokisi lesivumelwano saNkulunkulu lihleti ethendeni. Nathani wayiphendula inkosi wathi loko lonako engcondweni yakho qhubeka ukwende ngobe simakathe unawe. Ngaloko busuku kwefika live lasimakathe kuNathani lathi hamba utshele inceku yami Davide uthi naku lokusho ngusimakathe uthi nguwe yini lofanele ungakhela indlu yokuhlala mine angizange sengihlale endlini kusukela ngelanga lengakhipha ngalo emaIsrayeli eveni laseGibhithe kuze kube ngilamhla bengisolo ngihamba tinzawo ngetinzawo nelithende lekuhlangana kuyo kungu yona ndlu yami lengihlala kuyo yonke indzawo lapho bengihamba khona nemaIsrayeli ngase ngasho yini khona kumunye webaholi babo le ngangibathuma ukuthi beluse sive sami emaIsrayeli ngathi awukangakheli ngani indlu yokuhlala yemsedari manje ke tshela inceku yami Davide uthi naku lokusho ngusimakathe lomsomandla uthi ngakuthatha emadlelweni ekulandzeleni imihlambi kuthi utokuba ngumholi wesive sami emaIsrayeli benginawe kuyo yonke indzawo lapho bewuhamba khona ngibhubhusa tonke titsa takho embi kwakho manje ngitakwenda libito lakho libe likhulu njengamabito ebaholi labakhulu emhlabeni sive sami emaIsrayeli
ngitasendela indzawo lenhle ngisihlanyele kuze sibe nelikhaya laso singaphinzi sikhathateke. Bantu lababi bangeke baphinze basihluphe sive njengobe bebenda ekuqaleni. Njengobe benda seloku ngacala kubeka abaholi ethi kwesive sami ema-Israyeli. Ngitapupha nekuphumula kuto tonke titsa takho. Indlu yakho nembuso wakho kuyawukuma embi kwami kuze kube phakathe. Sihlalo sakho sebukhosi siyakuhlala sisimile phakathe naphakathe. Livi lenkosi leli. Akabonge uNkulunkulu. Lihubo lalomuhla lihubo 89. Lihubo 89 liverse lekuqala kuya kulesine siqhubeke kuleshumi nemfica size siyawufika evesini lemashumi amabili nesikhombisa ekhasini 729. Ngikubambisana ke nemfundisi kanye nawe lapho ngasekhaya ngitakusho ingcenye ekuqala ku evesini ngelivesi bese libandla liyaqedzelela niholwa ngumfundisi thute nami. Yebo simakathe ngiyakuhlabela kute kube phakathe ngemisebenzi yemusa wakho. Kwethembeka kwakho ngiyakumemetela ngemlomo wami etitukulwaneni nasetitukulwaneni. Ngobe ngitsite umusa wakho utawukuma kute kube phakathe. Nekwethembeka kwakho utakumisa ezulwini. Wena ukhulume wathi sengende sivumelane nalokhethiwe wami. Ngafunga kuDavide incebo yami ngathi ngiyakumisa intalo yakho phakathe naphakathe. Ngikwakhele isihlalo sakho sebukhosi etitukulwaneni ngetitukulwane. Envulo wase wakhuluma embonweni. Wuye lo ethembekile wakho wathi ngimsitile ngambeka lolichawe. Ngamphakamisa lothandzekako wami. Ngimtholile Davide incebo yami. Sengimgcobe ngemafutha ami langcwele. Sandla sami siyakuma naye njalo simqinise. Ngempela ingalo yami iyakumqinisa. Sitha singeke simphocele kuthi ethule kuso. Nalomubi angeke amhluphe. Ngiyakupitshita titsa takhe embi kwakhe. Ngibachithe labo labamtondzako. Kwethembeka kwami nemusa wami kuyawuhlala naye. Neligama lami kuyawuphakanyiswa luphondvo lwakhe. Ngiyawumenda abuse etikwelwandle. Nasethi kwemifula kanye kanye. Uyawukhala kimi athi wena umbabe. Ungulongolo wami nelidvala lensinziso yami. Akuthunyisise nendodzana namoya longcwele njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube Sinivusele bathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sifundvo sesibili siphuma eTestamentini lelisha encwadzini lebhalwe ngumapostoli Paul abhalela abaseRoma sahluko selishumi nesithupha siyawuqala kufundza esahlukwaneni semashumi lamabili nesihlanu Romans 16 verse 25. Asimdumise uNkulunkulu nguye lonemandla ekuniqinisa ngelivangeli lami
nangetinhlumayelo ngaJesu Kristu ngekwesembulo semfihlakalo yeliqiniso lelalifihlakele kusukela phakathi. Kodwa nyalo seyembuliwe leyo mfihlakalo yabhalwa abaprofeti yamenyetelwa kuto tonke tive ngekwemiyalo yaNkulunkulu waphakathi kuze bonke batawukholwa balalele yena. KuNkulunkulu lokunguye yedwa lokunekuhlakanipha akube ludumo ngaJesu Kristu phakathi naphakathi. Amen. Live lenkosi leni. Akabongwe uNkulunkulu. Lisogele izwi lakhe, izwi lomsindisi wethu, usesondele useduze, umhlobo wonkulizwi le. Sekubaleka amathunzi, sekutabuka izinkongo, ngokubuKristu sondele, usilethele ukukhanya. Kabongwe obuthathu, uyise naye uNdodana, naye uMoya oNgcwele, kuNkulunkulu munye njalo. Nkosi ayibe nani. Oh, ebelawe futhi. Lalelani tindzaba letimnandzi kulandzisa Luka longcwele. Sahluko ngesekucala siqala esahlukoneni semashumi lamabili nesithupha. Oh, Yesu Kristu umsindisi wethu. Ngenyanga yesithupha Elizabethe atithwele, uNkulunkulu wathumela ingelosi Gabrieli edolobhaneni laseGalile lelithiwa iNazaretha. Beyithunywe entombini lenguMariya labemiselwe Josefa, lijaha lelisendvo lwenkosi Davide. Ingelosi yeta kuye yefike yathi, sikhulekile wena lobusisekile, inkosi inawe. Maria yamkhatsata kakhulu lenkulumo yengelosi, wamangala kutsi lenkulumo isho kutsini. Ingelosi yase ithi kuye, ungesabi Maria, ngobe uthole umusa kuNkulunkulu. Utawukhulelwa utale indodana, uyetse libito uthi nguJesu. Iyawuba mkhulu abitwe ngekuthi indodana yaNkulunkulu losetikwa konke. Nkulunkulu inkosi iyawumnika sihlalo sebukhosi sakhokho wakhe Davide. Uyawuba inkosi yetitukulwane taJakobe nini nanini. Umbuso wakhe ungeke ube nesiphetho. Maria wase uthi engelosini, kepha lokho kungendeka kanjani ngingakahlangani nendvodza? Ingelosi iyamphendula yathi, Moya longcwele uyakwehlela kuwe, emandla kaNkulunkulu osetikwa konke akusibekele. Ngakho-ke lo mfana longcwele lotawudalwa nguwe uyawubitwa ngekuthi yindodana yaNkulunkulu. Khumbula isihlobo sakho Elizabethe, lebe kuthiwa angeke abe nemntwana, kepha nyalo sonetinyanga letisithupha atethwele.
lide asamtsala kangaka uNkulunkulu akehlulwa lutho. Maria wase uthi ngincekukati yenkosi akwendeke kimi lokho njengekuba sewushido. Yase iyamshiya ingelosi. Nalikele evangeli la Kristo. Abonge Kristu inkosi yethu. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla umenzi wezulu nemhlaba nebonke lokubonakala khona lokungabonakali. Siyakholwa kwinkosi Jesu Kristu indodana lebelethwa kuNkulunkulu ivela kuyisembili wetikhathi tonke. InguNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kuko kukhanya. InguNkulunkulu luxobo ivela kuNkulunkulu luxobo leyavela ingentiwanga. Senxusa sinyende seyise lokwentiwanga yokonke. Lehla ezulwini nencethu thina bantu nangenkosi sinzisa. Yabanyama imandla malo engcwele kuyo intombi Maria yaba ngumuntu yabethela esiphambanweni ngcethu kubusa Pontio Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni. Ngelala satya yavuka njengaloku semibhalweni yenyuka yaya ezulwini. Ihleli ngasenene seyise iyokwenza intumo iyebekhohlela basekhona nalabafile. Umbuso wayo awikuphela. Siyakholwa nakumoya longcwele lo inkosi lophilisayo lophuma kuyisende mbodzana lobungakadunyiswe kanye neyise nembodzana lowashumayela ngebaprofeti. Siyakholwa nakulwa nebandla linye lelingcwele lelikatolika lebapostoli. Semvumo ubhaphathiso munye wekuthethelela tono. Sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi letitako. Amen. Siyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Sikhona eCathedral All Saints kuyinkonzo yethu yelisonto lesine esikhathini sekuta, the fourth Sunday of Advent. Lalapho siphakamisa khona insika yeluthango
Sisesontweni lesine ke bazalwane njengoba sathi sinemasonto lamane ekuta lesolo sigijima nawo kusukela sacetha emasonto ethu nasemkhathini eminyaka lajwayelekile siqalile ke masonto lamane aAdvent njengoba nibona nje solo siyaqhubeka nembala lo benze lesebenzisako kiso lesisikhathi sitawukhumbula abazalwane etimfundisweni tethu sitsheliwe ngemasonto lamane nangetinsika letine letihambisana nalelo sonto njengoba nje nawuphindze ngikukhumbude noma ngibakhumbude bazalwane ngokuthi sinalo masonto lamane labakhona lesendlula kibo lasikhumbuta tinsika lesibeke kito noma tinsika lesime etikwato sisalinzele kubuya kwaKristu lesi bese sithi ke nasesifika esikhatsini saKhisimusi bese kungena insika yesihlanu lebese ke yona seyiba insika yokuthi sewufikile Kristu sewuphakanyisiwe Kristu asimbheke ngoba nguye levele simfisile namhlanje bazalwane sisikhuluma ngensika yesine yinsika ke labathandzekayo yeluthando emakhandlela ke labakhona lesiyayela abanye mhlambe namanye amabandla nakwentako bayabakhanyisa emakhandlela kulesi sikhathi sekuta kuba nemakhandlela lasihlanu labekwako kuba nekhandlela lamathathu labubenze kube nalelinye ikhandlela lelibubenze kodwa lobungasilo lobutiye kakhulu bese banalelinye ke ikhandlela lesihlanu lelibamhlophe ndawuchaza ke bazalwane ukuthi kwentekani usalayida lamakhandlela sikhujutwa likhandlela lekuqala ke bazalwane liyayilayidwe ngelisonto lekuqala lekuta lalapho sikhunjutwa khona ngelithemba ngokuthi phela thina sibantu belithemba sihleli ethembeni lokuthi Jesu Kristu uyabuya utewulandza libandla liphindze ke lelipintwe ngelikhandlela labaprofeti ngoba abaprofeti bamemetela amandvulo ngokuthi uyeda Jesu utawutalwa emhlabeni abe ngumesaya nembala weda Jesu watalwa njengekumemetela kwabo abaprofeti likhandlela lesibili ke bazalwane lelilayidwako nalo solo libenze lona ke bathandzekayo liyaya likhulumite ngokuthi ke likhandlela lelikhombisa ukuthula ngokuthi lokuta kwaJesu kwakukuta ukuthi uta uyinkosi yekuthula emhlabeni weta angumuntu loyehlukile waba inkosi kodwa akazange abe nemabutho weta ngekuthula emhlabeni waba ngumbusi nemphathi loyehlukile liphindze ke lelibitwe ngokuthi likhandlela laseBethlehem ngoba lona lisikhumbuta ukuthi lo Jesu Kristu kwathenjiswa ukuthi uyawudalelwa eBethlehem nembala uNkulunkulu wasenda siqiniseko sokuthi atalelwe eBethlehem likhandlela lesithathu ke bazalwane lesifese silayida so lamakhandlela silayida lekuqala ngeviki lekuqala lesonto lekuqala isonto lesibili silayida lekhandlela lekuqala naleli lesibili bese lesonto lesithathu silayida lekuqala lesibili naleli lesithathu ikhandlela lesithathu ke ikhandlela likhuluma ngenjabulo ngokuthi lokuta kwaJesu Kristu lesikulinzele lesilo sibeketelele ukuthi kuyeda sithola ukuthula ngekhathi kithi siphindze sinikwe injabulo bazalwane ngekwathi ukuthi mhlambe asati ukuthi nakeda utawuba kanjani kodwa lesikwati ukuthi sitawufanana naye siba nenjabulo yekwathi ukuthi wethembisile utawusigcina sifeziso sakhe njengoba wasigcina sifeziso sekuqala sokuthi eke atalwe emhlabeni sinelithemba ke lokuthi sinethokoza nekujabula ukuthi utawubuda futhi Jesu Kristu njengoba athembisile lekhandlela leli ke bathandekayo ubika ukuthi likhandlela lebelusi ngani ngoba belusi lalapho tingilosi tafika khona tahlabela tathi joy to the world the king has come uthokoza emhlabeni inkosi Jesu seyifikile ngoba nembala kuta kwakhe bazalwane kwasilethela intokozo ngiko ikhandlela lesithathu ke leli lona ke liyebe ngumbala lo topele kancane alisibubenze ngalokuqinile njengale lesembatho sami liba nglombala ngesingisi labawubita ngokuthi pink lona ke likhuluma ngani likhuluma ngenjabulo bathandzekayo lebe kuyindzaba ke bese ikhuluma evikini eliphelile lekhandlela lesine ke bazalwane lebe kungilo ke lesitawulikhanyisa kube besiwakhanyisa lamakhandlela besitawukhanyisa lamanye amathathu bese sikhanyisa nalo namuhla likhandlela lelizikhumbuta luthando lona ke bathandzekayo khona ngibitwa ukuthi likhandlela letingilosi
ngoba leti ngilosi ngito letafika tathi hawu umhlaba wathandwa kangaka waze wabona lokukhulu nanathi lesingazange sisimnikwe waze waphiwa lokukhulu lokumangalisako umhlaba luthando kaNkulunkulu solufikile kubantu lwafika ngaJesu Kristu. Leli ke bathandzekayo ukuba ngilo ke likhandlela lesine noma lelisikhumbutane insika yesine lensika yeluthando. Sithi ke singedlula lapho bese siyangena ke eKhisimusi lapho siwalayida omane khona lamakhandlela bese silayida naleli lelisemkhathini wawo ke lelimhlophe lelikhulu kunawo lona ke lelingibani lelisikhumbuta Kristu ukuthi Kristu wafika libitwa ke lona ukuthi likhandlela la Kristu lelisikhumbuta ukuthi Kristu ufikile emhlabeni wate ubusa wafika emhlabeni wafika ngendzaba ukuthi utawumisa tonke natitimiso letine lesikhulume ngato kwethemba luthando kuthula nenjabulo bathandzekayo. Encwadzini ke sesibuka tifundvo tethu tanamuhla sibuka incwadzi yaSamuel lapho sitshelwa khona ukuthi Davide wamthandza kangakanani uNkulunkulu. Davide wamthandza kakhulu uNkulunkulu kangangoba akazange Davide akhone ukuthi anetiseke ukuthi yena ahlale esigodlweni kube kuhle kwenanzi athole tonke tibilibo tobekatithola kodwa umphongolo wesivumelwano saNkulunkulu wona wawuhlala eTabernacle ethendeni uhamba uzulazula ungenayo inzalo. Umbuto uthi ngabe thina sinalo ilolu thando naNkulunkulu bathandzekayo lolungasela ukuthi sitiphocelele sitibude ngetinto taNkulunkulu ukuthi ngabe tinto taNkulunkulu tihamba kahle yini thina lesingayenda kuze ukuthi tinto taNkulunkulu tihambe kahle luthando lolu lesingalikhombisa. Davide walikhombisa uthando bazalwane noma uNkulunkulu wabuya ke wathi cha Davide akusiyo lembekele ukuthi utangakhela ithempeli kodwa ngiyajabula lokuthi ukhombisa lolu thando kimi ngakho ngindasivumelano sakho sokuthi titukulwane takho tiyawubusa phakathi naphakathi amemedela indzaba yokuthi Jesu Kristu uyawusinakatalwa emhlabeni abe idalelwane yaDavide njoba kwabe sekuyenteka bazalwane sikatalwa atalwa athola babe wakhe emhlabeni kuba uJosefa watalwa Josefa la ulandzela uyalandzela ubone ukuthi uyahamba zawufika kuDavide naboJese solo kusitukulwane sinye leso. Siyabona ke luthando uDavide labanalo bathandzekayo sibanenkulu ukuthi kuthini ngabe uNkulunkulu siyamkhona ukumthandza ngalendlela Davide lamthandzana. Ngoba bazalwane indzaba yokukholwa yonke egcineni kwawo konke indzaba yeluthando. Ngilo lolu luthando lolwena Davide ukuthi atinikele kangaka ekumkhondeni nasekumthandzeni nasekumsebenteni uNkulunkulu. Wazi wathi uNkulunkulu uyatiqhenya ngaDavide ngoba ati ukuthi Davide uyamthandza. Ngabe thina siyamthandza uNkulunkulu. Lo thando lwa Davide bazalwane luze liboneka luboniswe nangilabanye na intene umprofeti nakabhala lelihubo lesifundzile nakuhla lihubo lelishumi lemashumi lasiphohlongo lefika uyaveta ukuthi uNkulunkulu uwakhile usendile sivumelwano na Davide wawumisa umbuso wa Davide ukuthi ube ngumbuso waphakathi naphakathi angati naye ukuthi kusho ukuthini kanti umemedela indzaba yaKristu ukuthi Messiah loyawufika tewukhulula abantu entonweni uyawuqhamuka ngayo inkalelwane yakhe Davide lomthandzile uNkulunkulu. Lo thando bathandzekayo lolwabakhona emkhathini kaDavide naNkulunkulu kuyamangalisa. Lo thando loludzingeka ukuthi namuhla mabe libandla sifuna kulibona liqhubeka lidlondlobala liya embili liyafa liyawa libandla ngoba singakhona ukuthini umthandza uNkulunkulu. Siyabona ke naPawulo nakabhalela libandla laseRoma bazalwane uyabakhumbuta ukuthi uNkulunkulu usigcina isithembiso sakhe ngaJesu Kristu kude ukuthi umhlaba wonke utewulemukela lolu thando sitewuphuma nathi silwatise umhlaba wonke uthi Pawulo uNkulunkulu akagcini lolu thando lakuma Israyeli kuphela kodwa bese ulikhiphela umhlaba wonke nani baseRoma nibusisekile nemhlaba wonke jikelele nibusisekile ngoba uNkulunkulu uyadeda timangaliso takhe bathandzekayo. Amen. Sisaqhubeka ke bazalwane sibuka letifundo sithola nelivangeli lethu livangeli lanamuhla lelikhuluma ke lona ukuthi lolu thando laNkulunkulu lolugcine lubonakala ngokuthi akudala uJesu Kristu eBethlehem njengoba uNkulunkulu abethembisile kwakade.
dinintipho lesitibukako nalesitibukako nalesitibonako lana bathandekayo siyambona Josepha ayiva indzaba lekufika na Maria ukuthi yena utethwele akazange Josepha amxoshe noma amlahle Maria ngoba abeneluthando loluthando lolubathandekayo loluthando loludzingekako kithi sibazalwane loluthando loludzingekako emindenini yethu kuningi losikhanza sokuthi sesihlukene ngako sesicabele ngako emindenini ngenxa yokuthi side luthando sihlala sibuka emaphutha alomunye nalomunye siyatshelwa ke namhla bathandekako ukuthi lokhu uNkulunkulu labeka kuthembisile ngesikhathi saDavide kwase kuyafezeka ngoba kwabe sekuyakhuluma kuMaria uyamtshela ukuthi utawudala indvodzana letawuba ngumsindisi wabo bonke babo uNkulunkulu walibona uthando lolwa kuMaria wathi ukuthi lo Maria lo utawuvuma ukuthi atale umuntu loyawuhamba abe ngumesiya wabani wabona uthando lolwa kuJoseph wathi lo Joseph utawukhona ukumkhulisa lo Jesu ngendlela lengiyo kude ukuthi atawukhula emhlabeni abe umuntu naye agcine ayifezile injongo yaNkulunkulu ngempilo yakhe wakhona Maria ukuthi Nkosi akwenteke ngakini njengekwenthambo yakho umbuto wami ukuthi ngabe kukangaki lapho siyasithi kuNkulunkulu akwenteke Nkosi ngekwenthambo yakho nasibuka lendzaba bazalwane sibuka lesikhathi lakhuluma ngaso uNkulunkulu kuDavide nalesikhathi legcina sekwenteka ngaso sidze lesisikhathi esikhathini lesiningi uNkulunkulu luthando lwakhe kithi lugcina lubonakaliswe ebudzeni besikhathi ngasikhathi lesiningi sayisithi jaye tipo sitifuna tipo kutigijimisa kanti uNkulunkulu usibekele uyadi yena isikhathi lesifanele nendzawo lefanele yokuthi ayiphendule imithandazo yethu ngeluthando kube uNkulunkulu mhlawumbe wamletha Jesu Kristu lesinye isikhathi hayi lesikhathi lamletha ngaso mhlawumbe kwakutawa netinkinga letiningi ngoba ngaleso sikhathi kube washeshe wamletha kwakutawa atawufika akhanze kwakude imigwaqo leyayikhona yokuthi bebakakhona kulihambisa ivangeli lulimi betehlukene kaningi kakhulu kodwa ngalesikhathi leda ngaso Jesu wakhanze sekukhona ulimi losilathini lolwasekanzeta indzawo tonke lwenda ukuthi bebelula lihambe ivangeli lwendele atmosphere lokuthi kwakunembuso lowawugcwele indzawo tonke wenda ukuthi likhona kuhamba lelivangeli bathandekayo kufuna simethembe uNkulunkulu sathi ukuthi uyasithanda utawuphendvula ngesikhathi lesifanele ngoba uyasithanda yebo siyafisa ukuthi nasicela sikhuluma kwendeke ngaleso sikhathi kodwa ufuna sathi ukuthi ngesikhathi saNkulunkulu ditawukwendeka toketini sesikhulumile ke bazalwane ukuthi luthando yinsika lenkulu kito tonke letinsika lesikhulume ngato taso lesikhathi sekuda nekuda kwakhe Jesu Kristu emhlabeni uta nje Jesu Kristu ngendzaba yothando lokhu simfana sifunza 1 Corinthians chapter 13 verse 13 futhi ke na uhlala phasi uhlatiya ufuna iligama lelithi luthando ngalelithi love eBhayibhelini kuyangithi ke usebenzisa luphi iBhayibheli lamanye lokukhona ukuthi ngeke uthole kungaphasi kwelikhulu tikhathi noma tigama lalapho kubhalwe khona leli gama lelithi luthando eBhayibhelini ngoba uNkulunkulu wathi ukuthi luthando lumgcoka 1 John chapter 4 uyasitshela ukuthi uNkulunkulu uluthando ngakho ke sikadzile bathandekayo ukuthi nabo uNkulunkulu aluthando vele indzaba yesiphambano indzaba yekutane kutalwa kwaJesu Kristu iyindzaba yeluthando siyatshelwa nasifunza yena lo 1 Corinthians chapter 13 sesitshela ngekuthi sibantu kufanele sivete timo noma kufanele sivete ema-characteristics lanjani lasikhombisako sibantu siyatshelwa ukuthi ekugcineni kwako konke lokumgcoka kunako konke luthando kuthi noma bese singakhuluma sikhulume ngetilimi tonke kodwa naside luthando lithi iBhayibheli sifanana nensimbi lencecethayo siyadzinga ke luthando bazalwane ufuna sathi ukuthi naside luthando nasehluleka kumthanza uNkulunkulu sehluleka kuthanza makhelwane wethu sisahleti ekufeni ngoba asikayibambi lenye yale tinsika letimgcoka lesisimakito sisalinze ukubuya kwaJesu sishilo ukuthi kunensika yekwethemba kunensika yekuthula kunensika yekuthokota insika yothando imgcoka nayo bazalwane ngoba nayishodile utawushoda kulinza kwethu ukubuya kwaKristu maside luthando bazalwane asisibo bantwana baNkulunkulu
futhi ngeke size sikwadi nokumemetela ukuthi siba Kristu sibazalwane mabe singakhona ukuthanza. Kusebenza kwethu kufana nekokuthi sisebenzela lide, akunakuphila, akunakuthokota, akunakujabula. Kodwa nasisebenza senza konke sikwenza sinethando, uNkulunkulu uyathokota nathi. Tonke letinsika abathandekayo, disima tonke kanye kanye uKristu lenguye yena yedwa lophakanyisiwe, lobekiwe netuluka konke emhlabeni nasezulwini ukuthi ngaye sifunze ukuthandwa, sifunze ukuthanza futhi. Wenda Jesu Kristu emhlabeni wasusa bomnyama ngenxa yokuthando labeka nalo ngathi. Siyabidwa ke nathi bazalwane ukuthi sihambe siye emhlabeni ngethando, siyosusa bomnyama edibelweni debantu. Bambone, bamadi yena Jesu Kristu ukuthi nemba nawe wena losithanzile wasithanza wasikhipha ekufeni wasifaka ekuphileni. Siyabitelwa ke bazalwane kwathi ukuthi indzaba yothando idlala indima lenkulu kule ndzaba yaKhisimusi. Makude uthando asinaye eKhisimusi. Indzaba yaKhisimusi indzaba yothando bazalwane, akusiyo indzaba yetipho, akusiyo indzaba yokunatha nekudzaba, akusiyo indzaba yokuvakasha, yokugcwala elwandle sibhukushe sigcwale elwandle sibe baningi sibe, kodwa indzaba yokukhumbula luthando lwaNkulunkulu. Sitibute ukuthi ngabe simephi naNkulunkulu. Sisatidla tibilipoto senda konke sitibute ukuthi lesisekelo sesine sesikhathi sekubuta sekuthando ngabe simephi thina naso. Weta Jesu Kristu emhlabeni watobulawa ngenxa yethu ngoba asithanzile. Yena weta waba luthando, wakhombisa kithi luthando lolungilo loluphelele. Jesu Kristu uluthando lwaNkulunkulu loluphelele bazalwane. Uluthando lwaNkulunkulu loluvele kithi ngesimo sebomvu. John chapter 3 verse 16 verse 15 verse 16 usitshela ukuthi uNkulunkulu walithanda live kangaka ukuthi wanzima de wanikela ngeNdodana yakhe lokuphela kwayo kude kuthi bonke abakholwa ngayo bangabhubhi kodwa babe nokuphila lokuphakathi. Sibitiwe kubathatha hayi asimthandzeni uNkulunkulu, sibathathe bazalwane kude ukuthi sikhombise ukuthi singabo vele labakulindzele ukubuya kwaKristu latawusakabuya balanza abakhanza ukuthi bafanele ukuthi bahambe bayophila naye engunaphakade. Amen. Asithandaze emthandazweni wethu namhla sitawusebenzisa umthandazo D. Lokusho ukuthi umthandazo losuka ngakithi leswakhile. Nkulunkulu losithandako siyakubonga ngobe ngesipho sakho semthando lesivetwe ngalokuphelelwe kuJesu Kristu inkosi yethu. Sisite silungise inhlitiyo tethu ukuthi timemukele busisa ukukhonda kwethu. Sisite ukuthi sikuve siphinde sende live lakho. Sicela lokhu ngaloyo lowatalelwa eBethlehema yenda kukholwa kwethu lesinako ngekwati Jesu Kristu nangekukholelwa ukuthi uyabuya futhi kuletha ukuthula kubusisa lusuku ngelusuku lithemba lalo naloyo kusasa nembobeko etikhatsini tonke kude sikhule emthandweni lwasimakathe. Nkosi ngesawu sakho yamukela ticelo tethu. Baba wethu losezulwini, indzaba yaKhisimusi ingachazwa njengelibito letinhlavu letimfica luthando. Wathumela sipho sakho lesiluthando lolumsulwa kuloyo Khisimusi wekuqala. Luthando lwehla ezulwini lwate utalwa yinhombi. Luthando lwalala etshanini lobu hashanako emkhombeni wetinkomo ekhatsi esibayeni eBethlehema. Lonke luthando lwakho simakathe lwagoqwa esikhundleni lesithambile semphana lowagoqotwa ngetindleko tetimphahla. Ngaleli viki lekugcina lesikhatsi sekuta sisite ukuthi sinome ngebubanti balolothando, sinome
ngakubanti balolothando loluvedwa kuJesu Kristu Nkosi ngesawu sakho. Yamukela ticelo tethu. Uyinkosi yemakhosi nembusi wababusi Mesiya nemholi wethu sonke. Kepha noma kunjalo weta hayi njengelibhubesi kepha njengelibundlu. Weta ungumfana longenacala le injongo yakhe bekukuthi ahambe emhlabeni ngeluthando loluphelele nekuthi anikele ngempilo yakhe kute iselekelele tono tebantfwana bakho. Emmanuel Nkosi inathi luthando luphendvuka loba simo semuntu. Kude sipho lesikhulu kwenza lesi kuthi umuntu abeke phansi impilo yakhe endele bangani bakhe. Wanikela ngesipho sempilo yakho ngekungaphocelelwa ngenxa yeluthando lwakho. Ingati yakho lelungile yatimbonya tono tethu. Uyasihlenga usibuyise uma sivuma ukuthi uyinkosi nemsindisi wethu. Kuleso sikhathi usipha luthando lwakho lwaphakade. Siyawemukela umsa etikwe umsa nesihawu etikwe sihawu sakho kuleso sikhathi. Nkosi ngesawu sakho. Yamukela ticelo tethu. Sipho lesikhulu kutotonge sefika ngakhisimusi sasi ngakagoqotwa nangemaphepha lahlotshisiwe sabekwa phasi kwesihlahla. Lesipho lesi seta sigoqotwe ngemtimba wemfana Jesu Kristu sabekwa etigodweni leti udlanako temkhombe. Sipho sethu lesingiso saqhubeka sayogcotshwa ngetibati tetono tethu sabethelwa esigodweni lesimahedle eCalvary ngenxa yeluthando. Nkosi ngesawu sakho. Yamukela ticelo tethu. Babe kuleli viki lekugcina lesikhathi sekuta gcwalisa tinhlitiyo netingcondo tethu ngebumcoka beliciniso lakhisimusi. Siyabonga Nkosi kusithandza ngangekuthi udzimate uthumele Jesu Kristu emhlabeni. Egameni la Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Osebelilwe Jordani wabigezela uJohane wathi seduze inkosi eletha indaba enhle. Hlanzani inhliziyo zenu niqonise indlela yayo. Inhliziyo zilungele oyinkosi yamakhosi. Siyakubonga ndodana ozokhulula abakho. Sikubonga onayise kanye nomoya ongcwele. Yabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali botonke ngemsa wakho singanasingwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibheketana tebantfu sitakuba singwa sekuphila kitsi. Akabongwe, akabongwe.
pano litakuba insebe yensinziso kithi. Siyawusebenzisa umthandazo wekuqala wekubonga ekhasini 117. Ngosabenani benawe futhi yenyosane tenhlete yoteno seyadenyosela engoseni asibonge Nkosi Nkulunkulu wethu kufanele kolungele kombangane kumfumisa kufanele impela kumsebenzi nenjabulo yethu ngosibabelo sezulwini Nkulunkulu somandla lonini nanini siyakubonga ngesikhathi tonke nasendzaweni tonke ngaye Jesu Kristu indodana yakho leyodwa inkosi yethu. Nyalo ke siyakubonga ngoba ilanga lekukhululwa kwethu selifikile ngaye uyakwenda tonke tintfo tibe tinsha utangemandla nangelethumo utakwehlolela umhlaba. Ngako ke sesihlangene netingelosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini sibawata wena sincoma bukhulu nethumo lwakho siyakudumisa nyalo nanini nanini sithi sive babenga indodana yakho Kristu inkosi yethu ngayemukela mnikelo yethu ekubonga nekudumisa thumela moya wakho longcwele kwethu nase tikwaleti tipho tethu singwa nelwayi kutsi kube ngumtimba wakhe nengati yakhe kithi ngobe ngebusuku la nikelwa ngabo wathatha singwa wathi sekakubongile wastepula babapha abafunzi bakhe wathi thathani lokunihle kungumtimba wami lonikelelwa nini yenani loku kube ningikhumbule umtimba wemfana. Amen. Utsemba ubudla wathatha inzebe asakubongile ngoba nika yona wathi nathani kuyo nonke ngobe lokhu ingadi yami usimende sisha lophisele ninena labanyenti kubethathelele tono enani lokhu ngetikhathi tonke tewinatha kwenu kube ningikhumbule ingadi yemfana. Amen. Hallelujah.
Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tabuya futhi. Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tabuya futhi. Babelon ngilethini bantu bakho sikubhala umkhosi ngale titipho takho sibeka umhlatshelo othwala uphelelwa Kristu inkosi yethu. Sibonga kuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini belizulu. Nkosi nemusa semukele ngaye noma esingafanele ukuthi thina lesihlanganyela umtimbane engadi yendothana yakho sihlanganiswe nebantu bonke balesi sikhathi nebetukulwane tonke. Sibheke ukuthi sithi silinzele kubuya kwaKristu umsindisi wethu ngekuphuma nangekunqoba kwembuso wakhe. Sikhule tinsuku tonke kufanele naye. Dunyise ubathathe libanda lonke lisemhlabeni nalesezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye ngemandla moya ingcwele ngethi khathi tonke nyalo nane. Sinesebenze sebutse Baba wethu sezolene alingweliswe ligama lakho umbuso wakho awude inzalo yakho emhlabeni
asisonzelile itafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sithemba sawu sakho lesikhulu asifanele-ke kwethu nebhotha evuthuluka ngaphasi kwalo itafula lakho kodwa wena inkosi ukuba kwayo ukuhawukela njalo ngakho-ke siphe inkosi lesihawu kube side kakufanele inyama yindodana yakho elethandekako uJesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuyena ngithi kude kube nini nanini. Amen. Asondele sitemukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu anikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simlethe enhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Asephethe bongani simathe ngobe anemusa sihawu sakhe asikupheli nanini. Simakathe mnikatiwe mandla onke siyakubonga ngobe ngale mfihlakalo letingcwele sewusondlile ngemtimbane engadi yendvodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu nangusigcina ngemsa wakho emtimbeni wendvodzana yakho lo inhlangene nabo bonke labakholwako sisite kube sibeketele njengemakholwa laphilayo kulobudlelwano nobungcwele nekube sikhule elithandweni nasekulaleleni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona yabusa kanye nanamalo ingcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Baba emnikati wemandla sithi nikela kuwena Jesu Kristu inkosi yethu kube singumhlatshelo lophilako sithumele vele ngemandla moya wakho longcwele sambe selunethu ngonkosi bakho. Thula kaNkulunkulu lokwenza kuthula konke lokwenza kuthula kaNkulunkulu lokwenza kuconza konke akutigcine inhlitiyo tethu nemicabango yethu simade simthande uNkulunkulu nendvodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla ise nendvodzana namoya ingcwele asibekithi njalo kude kube nini nanini. Amen. Asambe ngekuthula nangekuthando siyosebenzela inkosi egameni likaKristu. Amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo.